Yes, ndabasuje mwese mukomeje kudukurikira. Muri akanya tukaba tugiye kurebera hamwe video cyangwa se amafoto ya buri mukinnyi wese ukina mu nkinamico Indamutsa itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri. Ndakeka abenshi muyizi. Rero mwajyaga mwibaza ese abakinamo ni bande? Uwa mbere ni Karangwa Liliane nk'uko muri kumubona kabisa, umukobwa ufite ijwi ryiza ku bari batamuzi. Dore Karangwa Liliane ni uwo nguwo. Yibutsa no gukora subscribe kuko ngiye kubatamo utuntu tw'ubwenge mu minsi iri imbere. Rwamugenza Eva Christe nawe nguwo. Manishimwe Samuel Sam kabisa anakora kuri Kate Radio. Tuyishime Jadofis, Dogiteri Nsayi umunyarwenya, ndakeka mwese muzi umunyarwenya hano mu Rwanda. Benshi bavuga ko ari n'uwa mbere, ngo nawe akina mu Ndamutsa. Mukeshimana Musa awe nguwo. Ndayambaje Jimmy nawe ni umusore kabisa uba wabiciye mu Ndamutsa. Niyitegeka Gracian Seburikoko, Papa Sava n'andi mazina menshi waba umuziho. Nawe ni umukinnyi w'itorero Indamutsa. Mukeshimana Jeannette, umukobwa ubanza kuri mikoro. Mugeni Aimé, umwe mu bakobwa bafite nawe ijwi ryiza kabisa uba waciye ibintu. Nawe nguwo kabisa. Nyirarukundo Beatrice, umumama nawe uzi gukina neza cyane. Umunyana Anisia uzwi nka Mama Sava cyane cyane. Antoinette nawe nguwo, ndakeka muri kumureba neza cyane. Haba kubaho ya Saint nawe nguwo, uretse ko yegeranye na Amy. Mwibutsa gukora subscribe aho munsi kabisa, ubundi tukajya twibanira neza cyane. Imana ibahinde.